Pozdrav dobrim ljudima! U ovom videu nastavljamo raditi na našoj stranici. Ovaj puta ćemo dodati malo sadržaja. Prvo što ćemo napraviti je izbrisati ovaj bezvezni tekst unutar sadržaja i napravit ćemo dva diva. Div i neće imati klasu nego će biti ID. ID i stavit ćemo da je to lijevi sadržaj. Dobro. I sad ćemo napraviti još jedan div. I on će imati ID desni sadržaj. Sad vidimo kako nam trenutačno izgleda stranica. Samo neki bezvezni tekst. Kad spremimo, osvježimo, vidimo nemamo trenutačno ništa. Moramo dodati nešto unutar divova. Napravit ćemo naslov H1 i stavit ćemo nek bude Python, a u drugom neka bude web. Dobro, onda ćemo staviti neki paragraf i tu ćemo staviti lorem, stavit ćemo 30 bezveznih riječi. I ja stisnem samo lorem tab i automatski mi prebaci sve. Napiše 30 bezveznih riječi. Sad to isto mi treba i dolje, stisnem P, lorem 30 i evo ga opet isto. Još ćemo staviti jedan link, a i ovdje ćemo staviti učimo Python, a u desnom sadržaju ćemo staviti a učimo web. Sad kad spremimo, otvorimo web stranicu, osvježimo, vidimo imamo sada sadržaj Python, neki tekst, link i tako isto imamo i za web. Sad šta ću napraviti? Napravit ću samo da mi zaglavlje, znači footer da mi bude veći, podnožje u stvari, da mi podnožje bude veće i koristit ću onaj inline style. Ako se sjećate, rekao sam da ga ne preporučujem, ali za ovakve stvari, za neke banalne stvari koje ćemo svakako kasnije maknuti, možemo ga koristiti. Samo ću staviti height 500 piksela i sad kad se vratim na stranicu, vidimo ne morate vi više gledati na dno stranice, nego vam mogu ovako spustiti da bude u sredini. Šta želimo sad napraviti? Želimo da ovaj Python i web imaju 50% širine stranice i da budu jedan pored drugog. Kako ćemo to napraviti? Odemo u naš master CSS i sad ispod svega ovoga možemo dodati lijevi, znači ljestvice idu pošto se koristimo ID-ovima, lijevi sadržaj, stavimo da je širina, znači width 50% i to isto napravimo i za desni sadržaj. Tako, i stavimo opet da je širina 50%. Sad spremimo i pogledamo sada, vidite sada i ovaj lijevi tekst, znači Python i web zauzimaju 50% stranice. Sad želimo da ne budu jedan ispod drugog, nego da budu jedan pored drugog, da Python bude na lijevoj strani, a web na drugoj strani. Ako se sjećate, to smo već uspjeli u navigaciji napraviti pomoću floata. Float stavimo, znači, pošto je lijevi stavimo left, a kod desnog sadržaja samo stavimo float right. I sad idemo pogledati kako to izgleda. Vidimo, sad su u istom redu, jedan je na lijevoj strani, drugi je na desnoj strani. Prije nego što zaboravimo, sjetite se da nakon floata uvijek treba dodati clear. Vidimo, ovdje smo ga već dodali. Samo ćemo napraviti, znači, ispod ovih divova stavit ćemo još jedan div sa klasom clear. I sad možemo ovo vratiti da bude sve u jednom redu, pošto neće unutar njega nikakvi tekst biti niti ništa. To smo sad spremili i sad pogledamo stranicu i želimo sada da, recimo, želim da tekst bude sav u sredini i da ima drugačiji font. Odemo sad u master CSS i možemo to sad napraviti na dva načina. Možemo staviti ovdje unutra font i kod desnog sadržaja font. Ili, pošto su oba dva ova
diva unutar ID-a sadržaj, znači ova dva elementa su djeca. Od ovog diva možemo samo staviti ljestvice sadržaj i ovdje staviti font family koji želimo. Rećemo, ajmo samo da bude sans serif. I sad spremimo izmjene, osvježimo i vidimo sada su font se promijenio. Želimo sad da bude tekst u sredini. To ćemo napraviti tako da ovdje napišemo tekst align center. I to isto i u drugom napišemo tekst align center. Sad spremimo izmjene i pogledamo. Super, vidimo sada u sredini je sve. Dodat ćemo malo razmaka, neki padding ćemo dodati, jednom i drugom. Ajmo reći da želimo padding 80 piksela, 40 piksela. I sad to isto trebamo i za drugog napraviti. Sad spremimo, osvježimo i vidimo sada nije nam više sve u jednom redu. To je zato jer smo dali širinu ovom elementu 50%. Ali sad smo dodali još padding od 80%. I znači to sad sve ukupno ovo prelazi 50%. Znači ova širina je veća od 50%. Prije smo mi to programeri morali izračunavati, onda smo mogli pokušati, ajde recimo da je padding 80 piksela, a širina nek bude onda 45% ili tako nešto. A sada možete se smatrati sretnima, imamo jednostavno svojstvo koje uračuna padding u širinu. Znači stavimo border box sizing se zove svojstvo i stavimo onda border box. To isto ćemo napraviti za drugi. I sada ne mislite da vas lažem, idemo to provjeriti, osvježimo stranicu i vidimo, sad su znači oba dvojica 50%. Šta ću još sad napraviti? Ja sam sebi već skinio par slika i te slike ćemo staviti ovako da budu pozadinske ovim divovima. Pokazat ću vam samo di sam nabavio te slike na Pexels. I samo sam stisnuo search for free photos i onda sam ovdje prvo napisao Python. I šta je ovo, zmije neke. I onda ušao u ovu sliku i stisnuo da downloadam ovu small verziju. Dobro, a druga slika mi je, samo sam napisao websites. I izabrao sam ovu sliku i skinuo ovu malu verziju. Sad možemo izaći iz ovoga. Sad šta ću napraviti? Stavit ću background image i sad URL. I sjetite se, sada moramo prvo izaći iz CSS foldera i vratiti se u prijašnji folder. Zato stavimo dvije točke pa crticu. I onda stavimo da ulazimo u image folder i ovdje stavimo python.jpg. To isto ćemo napraviti za drugi. Samo što ćemo ovdje promijeniti u web.jpg. Sad osvježimo i vidimo, imamo sada dvije slike. Pozadinske, jel? Sad što želim napraviti, želim da tekst bude bijel. To mogu sad napisati i ovdje, znači color white, ili mogu samo ovdje u sadržaj napisati, znači color FFF. I vidimo, sad smo se uštedili jedno svojstvo. I vidimo, sad je sve bijelo. Vidite, ne sviđa mi se kako je sada, na nekim mjestima je teško čitati slova, pošto su ona bijela i pozadina je bijela. Želim malo potamniti pozadinske slike. Ne znam sad iz glave kako se to riješi, ali kao za većinu problema Google ima neko rješenje za nas. How to darken, evo već izbacio, vidite, background image darker, CSS. Uđemo u prvo i vidimo sad neki tu čovjek ima neke probleme i ovaj mu je odgovorio. I vidimo, možemo to zatamniti sa ovim CSS3 linear gradient. I sad samo kopiram sve ovo ovuda i to zalijepim, znači izbrišem ovo od prije i zalijepim samo ovdje taj
do URL, znači sve. I sad kad osvježimo stranicu, vidimo sad je tamnija je pozadina. Sad šta želim napraviti? Želim uvećati malo ovaj naslov, želim malo slova uvećati i dodati neki razmak između ovoga. Još ću malo uljepšati ove linkove, ovako ružno izgledaju. Prvo moramo ići dodati klase, dodat ćemo naslov, znači klasu, naslov, sadržaja i istu klasu će imati i ovaj dolje. Onda ćemo dodati klasu, neka ovo bude tekst sadržaja i isto tako će biti ovdje. I neka na link bude samo class link sadržaja. To isto kopiram i na zadnju i na ovaj drugi link, znači ovdje. I sad možemo krenuti uređivati. Idemo prvo uvećati naslov sadržaja. I vitičaste zagrade i ajmo reći font size 300% nek bude. Da imamo kako to izgleda. Fino, fino. Sad ajmo uvećati malo i ovaj tekst ispod. Napravit ćemo selektor, znači tekst sadržaja. I pošto se koristimo klasama, moramo ovu točku dodavati prije. I ovdje ću staviti font size 110%. Spremim izmjene i da vidimo. Evo ga, sad je malo veće, sviđa mi se. Sad šta ćemo još napraviti? Napravit ćemo malo razmak da bude veći. Ajmo prvo između naslova i teksta i onda od teksta do linka. Stavit ću margin, bottom, znači samo razmak donji i stavit ću 10 piksela od naslova do sadržaja, a ispod teksta do linka će biti margin, bottom, ajmo reći 25 piksela. Dobro, vidimo se sad imamo veći razmak. Ajmo sada urediti malo ove linkove. Ovako mi se ne sviđaju, ljubičasti su i teško se prepoznaju. Znači imamo klasu link, moram točku staviti, ne smijem zaboraviti. Link, sadržaja. I ajmo sad, nećemo samo promijeniti boju, nego ćemo napraviti kao da bude neki button, kao da bude neko dugme na koje možemo stisnuti. Ajmo prvo dati padding od, ajmo reći 10 piksela, 20 piksela i ajmo staviti onda background, color, neka bude heksadecimalna vrijednost 3333. Sad kad osvježimo, vidimo sad imamo kao neko dugme. Samo sekund, malo sam se zafrkao. Nek bude ovdje bijela boja, a nek color bude 333. I ajmo sad pogledati. Osvježimo i vidimo ovo sad već izgleda puno bolje. Izgleda kao neko dugme na koje možemo stisnuti. Sada vidite kako su ovi ćoškovi šiljasti. Mi smo u 2018. godini i kod nas je sve što je lijepo okruglo, zaobljeno. To možemo napraviti, možemo zaobliti te kuteve sa naredbom border radius, samo sekund, border radius i ajmo staviti nek bude 5 piksela. I sad osvježimo i vidite sad ovi kutevi su postali zaobljeni, to nam se sviđa. Sad šta bi još mogli napraviti? Mogao bi staviti underline na ove naslove i maknut ćemo sa linkova ovo što je podcrtano. Ajmo ovdje znači tekst, sjetimo se text decoration, ako ne želimo none, a ako želimo text decoration underline. Znači stavio sam na naslov da bude podcrtano, mislim da će to lijepo izgledati. Osvježimo i evo ga vidimo, meni to lijepo izgleda. Šta ću vam još pokazati, da se ne žalite da previše malo učite. Kad stavimo miš na ovo, želim da se promijeni boja pozadine i boja teksta. To ćemo napraviti tako da uzmemo sad selektor, link, sadržaja i sad stavimo dvotočku i hover. I sad to govori CSS-u kada je miš stavljen preko elementa, preko selektora, onda primijeni ova svojstva
koja su između zagrada. Ajmo staviti da bude sad color, nek bude white, znači bijela FFF, a background color neka bude sada 333. Spremimo izmjene, osvježimo stranicu i sad kad stavimo miš preko našeg linka vidimo promijeni se boja pozadine i boja teksta. Fora, jel da? To bi bilo to za sada, Filip Tutorijaši. Ako vam se svidio video, pretplatite se, to mi puno znači, ostavite like i do drugog puta.